ljudi zaziru od marketinga. Zato što marketing poistovjećuju sa nekakvim ljigavim prodavačima koji te vuku za ruku ili te maltretiraju sa nekakvim zavaravajućim porukama i svima nam je malo toga do vrha glave. To se onda nekako pretoči i u ovaj naš svakodnevni život, ta nekakva odbojnost, ta nekakva kao ljigavost marketinga i prodaje kao tako. Sve je to posljedica izuzetno loše definicije marketinga. Ja ću vam predložiti drugi pristup. Marketing služi da ja pomognem, omogućim, olakšam ljudima koji me trebaju da me pronađu. Ono što iz ove definicije proizlazi je obilje. Znači, ja imam nešto za dat i sad želim podijeliti to s drugima kojima to treba. Ja želim biti od koristi, želim biti od usluge i moje marketinške aktivnosti će biti usmjerene na tome da olakšam ili omogućim ili pojednostavnim ljudima koji me trebaju, a možda i ne znaju da me trebaju, da nekako dođu do mene.